Kua tau atu te kapa papatū o te ao ara ngā mamaku ki Chicago mō tā rātou kakari ki te kapa o Amerika, hei nei rangi whakatānei. I kōrero au ki tā tātou kaikawe kōrero ki a Rapaira Tāwhai i mua tataake nei, hei tāna e hara tēnei i te hararei mō te kapa mamaku. Ai, kua oti ki te kapa mamaku, te haere i tēnei o nā taone o Chicago. Ko te mahi inaia nei he whakapakari i a rātou anō mo tā rātou tukinga tuatahi ki te kapa o Amerika. Aha koa he waiwai tapu ki Amerika, ko te hiahia ki a tau tō rātou mana ki konei. Everyone's well excited and looking forward to the occasion. It's an historic occasion, a triple header, and playing with the Māori All Blacks team at the same venue was pretty special. Hika ka tonu ngā toa whakaihu waka o te ao ki te puta ki te whira tākaro whakaharatau ai, aha koa ko tahi rā noa rātau i konei. It was great to be able to actually get out there with the girls and get the lungs pumping, the legs moving, and it was just enjoyable to be able to throw that rugby ball around. I tēnei wā koa o te aroa kei runga i te papatātai whetuporo o te ao ko Amerika kei te tūranga tuarima. Ko tā winiata ka re rātau i te whakaaro mo te rerekētanga i wainga i ngā kapa. Look, that's kind of to the side now. Our sole focus is on the game that we've got on Saturday against America, and and it all builds up throughout the week. So each day we start to lift the bar, and expectations are high on ourselves, and it's all about how we prepare well heading into the game. Heoi he mōhio tonu he kapa hou tēnei, he te kaunga kai tākaro hau kua uru mai ki te kapa. Well, look, some of them come in and they're very green at this level, obviously, and but they're full of enthusiasm and desire and really want to be here, and it's good for the senior players as well, because they have to capture them and help grow them off the field around what our expectations are in this environment. Atu I te tākaro he mea nui mō rātau te tai mai ki konei me te kapa Māori. Oh, look, our time is so short here. We're pretty stoked to be with the Māori All Blacks, and I think, that culture that both of us can bring is going to be awesome. And to be here in Chicago, and it's a triple header, it's the first time it's ever happened. So we're pretty excited about that, but just mainly focused on our job. E hara tonu, no reira wairo ki runga, māhunga ki raro. Pōpō he whakatā te mahi a te kapa mamaku, ka haere hoki rātau ki te mātaki I te kapa poi tūkohu o konei, ara te kapa Chicago Bulls, ki reira whai whiako hou ai.